نعمة الإسلام الذي علم الإنسان ما لم يعلم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله والسلام عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Pengendian dan wa Dewi Selama Abia sekalian di Kabupaten Kutai Budi Abu Baturan Abu Badat yang kaya beberapa seminar yang kasih panulu maruf temawis yang kaya si al-alim Sayyidudi Sukur yang kaya Amin Tirhar Wamin Islamic Seminar. Kenapa beliau pemimpin Syekh Wanman Atwais Syekh Saulana maka dua-dua Syekh yang masih mantu katanya alim yang ma'alim anur kira akhwan bertada bersama dan kasar kami pikiran bersyukan juga Kalimantu umama periadisi seminar atas lima pemadaman apa yang pernah bertua berau silu dari penimbangi supaya di anak seminar karena sakit aku manusia berbayar apa berbayar Allah. So mga nagtaluburin na ay sumbak siya sa ilmu at pero nagsumbak siya sa ilmu napagala siya sa ilmu na basta adin na ato kawanin na adin na ulamaw na kanapod bumaligran patigran na susiran asal buwa makaswa siya sa ilmu ko na imantong na ipagpanin buwanay ka na bertemu udara apa, na melalui televisi, na melalui Facebook, na melalui stasiun, na melalui radio. Kepada yang telah di mana makin sawasiat, nasi rasa mutasiat, apa makan kepakai. Mungkin dari kepakai lagi siapa. So iman tu lebih high-tech, niaga, kepakai dia. Ayah pakai shirt. Na isya na ginawa ino mga di tabi o kalabasan o asiran ino mga di kumpo ko bubuni mina mana amin pro wanta kadami alin wanta kanu kapman na ino ka pa na magdamalang nudadabiyat ka na ka tabir kanu adimapia na nang miyada amyang proses seminar o kung sultaw na lalang di seminar tabir kanu Madir dunia mulu kama maritisian namanya kaitan ke yang improve. Opama kamar sulit na berkeomani namanya kadawin. Auto lagi. Ayat pagawin aku sih. Jadi kan Nabi Aisyah mengulaskan alim Muslim makan. Nabi Aisyah kunna syamil dakhala Umar ibn al-Qa'ad وأبي هريرة رضي الله عنهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخشدكم شيخين يا عمر ابن القعاد أبو أبي هريرة شيخ النبي صلى الله عليه وسلم نبي تريد النبي قيل يا رسول الله من أعدام الناس تجمع الأمة والصحابة يا رسول الله anta imiaka makan lebih, pinaka makan lebih ke mga manusia. Man a'lamun nas. Anta tunu udwa kata sahabat, ya Rasulullah, o anta pinaka mala ilmu, man a'lam. Paman pinaka mala ilmu, mala syarta, syekh agama. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam atigana al-aqil.
al-aqil, subara akal. Malatu siakan. Alwi tanubui. Oh, tu mengatakan dengan kata sahabat ya Rasulullah. Wa man a'badun nas? Ya Rasulullah. Na antai titu orang penuh Allah orang manusia. Antai titu ayam mananya. Na mandai simba orang manusia. Na tu Nabi al-aqil na sutawa mapi akal. Waktu ayam dia promotor Nabi. Atitu abara simba ko Allah na tahu abara akal. Kenapa dia mutabara akal na pugakan yang sutawa? Artinya nama tawala kasi ini nabi agala-agala ka bisimbi kami yang sudah dengan namuda kian na pairit dicoba na sorkian na generic original original. Nah kenapa dia tidak berakan? Kenapa itu berakan? Kapan itu? Kapan itu? Tunggu mana satu sahabat ya Rasulullah. Man afdal nas antai makan lebih ku mengetahui. Nah tunggu Nabi ayat makan lebih ku mengetahui. Nasyadi sama pikiran akal. Pikiran akal. Ini saya Aisyah radhiyallahu anha adian ke akal sia berakal. Dia muni berakal. Sapuluh berakal. Nah syukun sulimau na khamsatun min al-dhahira. Syukun sulimau nama payah. Wa amma khamsatun min al-batina. Nah syukun sulimau na duty masulun. Apa kena tanoi? Dia kaya akal na dia tanoi ada. Anda idarpa angkaya akal sakit lawas. Ada taruh kagdem, so kagdem. Na anda idarpa o kagdem sadir kaya lawas. Anda idarpa ya. Na ayah darpa o kagdem na dia na intir lawas ka. Na ayah darpa. Ilang manigira amya kagdem kasama sakit. Na dia na lawas kay pagkadiyong ka. Igira amya kagdem kasama pia. Na dia na intir lawas kay pagkadiyong ka. Na so kaya. Pamakapagisin na kaskan. Oh. Anda idarpa o kaya o mata. Pamana anda idarpa yang lawas. Na ayah idarpa yang naso mata. Na ilang naman kasapangin ka amatang ka. Adi di naman ka naruba na kaya ka. Sabi naman. Agapa kaya din may leban na kaya ka. Ayah man nakapili ako pa. Nasi ko mataw-taw. Ilang manigila mga utadri siya pa na ka. Manunin ni pila-pila matang ka. Laburong ni gira tabi na kanong mga beso na karuman niya na at tangan ni karuman niya na mamaa napakapataya. Nakataw na ka, di ko katatantang niya kay karuman ka ada to. Nadataro niya kakuha ka sa isa kasako bulawan, isa kasako apera, isa kasako ademo. Asal mabuos tatandang ngay karuman ka, mama, namanungan pa kay simay din na matang ka. Adi siya di mo tali ka katantangan, kapakapatay ka puman. Sino tatandang Yan bunuh ka. Sabi daw pa na nga mapipigil ka. Na di na kataw na ino kanya katatantangi kanya na minibagungap man na atara. Ata doon niya kalong-kalong. Napamana, di mo pamana, di nga kataw na matakatantangi kay karuman ka na ayaw na niya na may kakuha ka din sa balas. Allahu Akbar. Nadiyan na. So, aksoya man na niya na kaya na iya doon pa yan na siko mata. Na soakan, andai dalam pak yang kuna waswakan. Semuanya mana? Saya komplain, saya otak. Dia dalam pak yang. Ilaman ni kena adik kaliman memikiran, kama bintu naulungan. Dia benar pak otak. Oh, ada taruh mama nakai akan apa ada pak yang kuna waswakan na basa pito. Apa nama dia ngah akai nasi dir basa pito. Te konon ngah pito tak bintu hukuman. Oh, si kumata. Adik, pagalitan. Nah, pagalitan. Paganairong si Ikhulima ang mapayat tugo Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Na paganairong tigiyan o mapayat o puna kaya magdan na dia show bara akala ka ang mapayat na yan. Mapayat. Pamanapian ko na isuwa na ka na di makapagmakapilay. Paganairong asam. Dia na ni paganayatan doon. Tugo Aisyah o mapayagon. Ilul kapal yang matagu kepada akal ka. Napaganan tubuh Aisyah na asam. Adrepun asam. Nama betal ka. Tahimit ka. Syuguguin ka nama betal. Samta. Coba kamu atur nama betal. Jika matarwa.
Menambah yang foto tabiat api ada abadinya nak aturna melana bikinna dila akha. Oh ya, ayah mabetal abara akan tugu Aisyah nabi foto tahiri foto. Itu taganogen panorol tahiri. Ayah maknanya na sotegetan wa mabetal. Allahu akbar. Makokuannya syukatir nabi. Man kana yu'minu billah o paparati anak aswallah la teru pasama pia. Nabi kalau atur sama dia, nabi mungkin nak kata. Atau samta. Siapa namanya alim Nabi? Nantinya awalu aslul ibadah asam. Ayah apakah asal apa gampaganai? Apakah asal simba? Wallah, lagi yang kana asam. Jangan tahu. Oh, kenapa dikandung berteruk? Umar pia nak teruk pak. Lepas masuk bila akak. Nabi pia nak kamanaka. Adik mana kebak yang berkamu dekadan, apa yang terpilih syirka, nak berkadu di tinias, nak terima sesuatu mga pamilya ka. So mga teman, sekarang tapi akan percobaan dia. Oh, apa nak berteruk karena suami kau pia. Negara pernah berteruk karena kau ikas sadawai. Tuangkan foto atir wallah ipu pemusyatu Luqman wa ta'yan atina wagdud sautika wagdud min sautik ayat fitir wallah pemusyatu Luqman wa ta'yan atina wa ta'aqan nakakam penangka ina'u pakai itu angka pakai ini yang kasyamanan yang naswaran ka. Inau bahkan bitir ya kalau ina pakai ina yang kami kawan anak kita bini karuman kamam anir disna betul demi akada. Oh, apa yang kasih dengan nak atur nak ayam mana nian? Nadi apa kata tanuba? Ayah ibu kebuat tubuh wallah aswara nana sautul habib nasokon suara ayam kota amanan yang himar. Kailan mana mutahimar kasabilan ni kau ni? Yang utama itu aku dah ada dia. Contoh kisi na tonggak. Ada taruh tinggal auto babu terus dapat kawan si karomang kamama. Pamanamang ini kenapa manomba atam sama tu tagalomba. Oba kasu siapa dia na pangilin akong kau sama nonga so bateko oka. Namanya kapia-pia kakenin. Tadi saya mau tahu anak apa siapa dia? Bukan siapa dia nama benar nama cowok dia tak boleh nanya apa dia. Bangan kegeling akan terlupa. Namanya apa masih kan mana sadar apa dia? Iya, dia apa mana siapa dia? Ini tinggi kan mana? Ini pengaruh betul nak ajar apa? Bangan kegeling dia berstaka. Pemana sosial pun nak ajar apa? Nah, bapak pemasaran dia. Kenapa nulis nama siapa? Kenapa nggak mama? Abad tiga bakat bermasa sederhana. Tinggi kan mama kawan kau. Jika berpaman ada berjalan dengan terus. Paman nama terus. Zaman nasab. Paman ada ini. Dia mau paman ada mata. Paman. Ayaman nama paman itu buta gedung. Ayah biar kadang-kadang dia mau alim terus. Kritik kanan. Nah dia kanan dia berat-berat. Ubah pemalas dia. Mata malu sakitnya tabar begini. Tanya mainan. Bagi aku mata pada dia bisa gitu. Bagi susah terus. Nah dia kayak betul. Ayo kami mana? Ini sadar tu. Nampak anak rumah kau baik betul. Nah sama buat mama. Abinya berat abi. Bagaimana? Apa tu dah orang? Tapi pakai mana ni tema mana aku ya? Tadi esok. Paman dia mau terus sama dia dan kenapa? Allah Akbar. Khadijah tu Aisyah. Oma payahuna barakan na al-hilm. Kudina al-hilm mutakatir. Hilm. Ada itu mutakatir nakatir mati berapa? Bagaimana ada saya? Kepakai anak mengambil bukti mantu sawadai. Mangal agar bukti, ngapliu tu lakakat, tinggal kah? Katiga semua musa sahara. Sama tabung seminar, uai, ambil bahar. Apa mana uang Islamik seminar? Asyik bro. Tadi waktu amanan naik sponsor, kita perlu sedia. Apa mana surah al-Bishop. Tapi itu laka, sama itu namanya tinggal kah? Dan dia tu aku yang tinggal kah?
san kota urasaka. Apa itu apa? Namanya itu kasih agama Allah Taala. Nabi itu imam tahu amang berakat tu asya. Madam lagi kita udah tadi. Taman. Kita baca syariat manusia. Dikira ya kita pernah agama. Dah tahu betul bagaimana betul. Nah dikira ya kita pernah dunia. Aku pun tak tahu dunia. Kalau mana kita bangga bawa ini pada lagi pada. Awalnya pakai desa seminar tadi kan nak bisa berterus. Mata mana aku jadi nak hai nak kembali je. Oh pasti nak nyuruh kembali, nyuruh bersama. Apa tu apa sahaja bu? Allahu Akbar. Tapi kan apa yang kita nak boleh ni kembali ni. Ni macam apa ya? Bukan ada Google. Allahu Akbar. Tapi apa bersama pakiran? Oh lagi ni mana lagi? Sabar bagi nama ada sepatik. Kategori mana saya ada taraya? Kategori boleh ya? Oh ay. Nagamu nak pemilu kena besar amat tiberka. Nabi tikap ke apa sah? Ini ni mana namanya baik? Namanya itu, namanya profesional, namanya lama, namanya kawasa, namanya itu namanya sepatik. Kategorinya boleh. Dalam masyarakat awam ini manusia. Nah ini nak lihat di kapal manusia, namun mau pama kalagaya ini bibinya, kami ada kelak bagi bukan dia nama tadi ni nama saya kata kami ada dulu, kami akan cinta dengan ini bahan lagi, ini boleh pegawai, dan dia saya kata mana mau tu datang dengan Israel maru ini gergam dia, ayat ini nama kira sekabur kemana kira di paratia ada orang yang kira orang berani. Apa yang nak namanya kerana apa tanah apa? Kalau kita tadi begini, kita sampai kerana boleh baca sampai kerana anak-anak apa? Ayah boleh berdoa, dia nak berdoa apa pun dia apa? Siapa nak berdoa kerana dia ada yang orang siapa nak? Berdoa dia mungkin kerana dia ada bagai dua produk lagi. Nah berdoa dia mungkin kerana mana hari ini? Nah dia mesti tak berdoa dia ke? Nama ni apa mana? Tiba sama tak? Anak dia mana boleh? Daun tadi pun tak sih. Nah, biasa itu siaran ada siaran 20 dalam tiba sama tak. Nanti anak kau ya kau mai tunggu sih dia tanah ada orang pin petuan tak. Allahu Akbar. Namanya hati kita pun kalau berkasar Allah pun tak ada pada. Ini kita dia ada itu Allah pun tak. Nah dia ni manusia tak tu mikir ke dari masyarakat orang amang ikuti. Namun tu syurga, apa ada dalam dia tiba ke? Asal jodoh timbang ini pun tidak sedikit. Maka istri itu dia biasa benar. Matanya kau. Nah mata kau kalau ada pun makanya tiga orang yang ada kita bukan saya. Ayah kamu kata macam timbang dia. Dan tiga kalau pun yang betul. Nah kayak apa manusia tak nak. Nah emang gue siapa kena mana aku pada nak pistol, nama aku ingin dia boleh mengurus, nama aku memanti polisi sama itu. Apa beda beda nanti macam gitu. Itu satu orang namanya apa namanya dokter kurang. Tiga negara tiba kagianan. Mata kau nak hampir aku akan tiba kagianan. Tidak apa betul nanti aku saya. Tapi kalau dia mau ada main lagi, saya ini siapa? Nah, biar kalau nak kamu macam mana ada orang cuma yang tertolong dan siapa-siapa. Kata berapa kita baca. Allah, itu tu namanya apa? Ada mana di sana? Itu apa titi belah? Kenapa kau polis? Kenapa kau sumber? Kenapa kabar? Itu tu mengenai tanya masa ibu tapi pernah dia tahu. Padahal mabigyan na pupuk tipin ni mo to siapa ni? Kapara pudi mo tayo pot kapara mabu. Ako na ba mesti siya? Tabi tak pernah dia tak. Nah dia mau diploma. Yang mana ni? Kategori. Nah, ikhadu. Ayah mana pemaka syurga? Ayah mana pemaka syurga? Nah, mga tahu mga sasabar, mga tatikang. So mga Nabi 20 ang 5 ang Nabi. Na daw na niya kasabi sa marmi. Na ayah kaya pa makaapasiran ng kaya bubaliran na Nabi, na niya makatigil siran. Niya makapatang siran. Niya makasama siran. Datar Nabi ula Zakaria. So Nabi ula Zakaria, inaw na pikit na mga pagitaw niyan, mga kaumiyan. Allah, kasuman sa tanong,
na mga nabi na pupumonoon, na di pangatad, na peruntaran siran, na di sila ni pereningasaan sa mga nabi. Kenapa dia kay mantu ang mga ulama, balasangkan walay mantu, sa mga ulama, na pag-aadatan, na sasalaan, sa ayaw makna niyan, na limpan ako kasasalaw, na di yung kote amanan niyan, na kipupurong ko mga ulama. Allahu Akbar. Huli! Abiyaso Nabiullah Nuh na niya kapamang isabangi. Inuman biyabal kay suno, kami syukulan sa mga kamiyan. Wala yalidu illa fajiran kafara. Inom niya kapamang ni suno sa bangki. Karena nakan, tuanakan, bangkit hakalan, kalian kaya mengakau. Nata masya mawatairan, na kumpabali mga wata, mga balanusa, na mga wata, mga dalwaka, mga kapir, mga dalwaka. Barangnya simak, apa pemusya suruh, na ukuran nila na tangiliran, yaj'aluna asabi'ahum fi azalihim. Ikila alimang sa sinabilan, na ukuran nila na mga tiklo na tangiliran, na pakikilia ko na bilan, na ukuran nila na tangiliran. Allahu Akbar. Wastaghsaw siyarahaw, na sampai sa mga tangiliran, mga balayan na nila dikupulu. Bagaimana di bawah sunuk na sama bagaimana di kudu dia lah. Amatak malah pada mengkudu ada tanah alim. Ayam mana dia? Nak kau ni nak tagi dia. Kudu dia sama nak tagi dia. Tiga dia ada kawalan. Allahu Akbar. Di mana amranau? Isyadna terimu sabida dan dia amranau. Nanti tu dah ada tersaulama. Lagi bagi amranau. Di mana kau sabini matu? Ada sesuatu lagi. Beda kamu tak memperoleh ingin dalam pasal bagaimana? Seberapa saya mana dia nak jadilah, seberapa gubernur nak eksportan, tambah sabilan nak eksportan sabilan. Allah, ya Muslim. Ada berbagai ekspor tamang imam. Asal dia berbagai ekspor. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nanti itu yang akan ada kena dengan keamanan yang ulama. Nah, kalau bagian itu masih kalau kami yang menolak semua kamian. Nah, dua tahun tak ada sabar kapan? Amma kita ni. Nah, ibadah masa musab kapan? Nah, kali yang pernah kapan sabar pun. Oh, kaki aku pernah lagi. Nah, yang mana nak sebut sama tengah? Yang mana tu? Nah, sebenarnya ada semua. Namanya mengalir kami ada khas. Itu pernah pun mengalir sabar besar pemanasan. Ada ni yang berhalal doa. Benar, karunia saya. Nah, bila mata ada orang musuh Allah. Bintu kosono, yang mau panjang bersabar pun kasih cara pemanasan. Ada tidak kita sah. Apabila kita saja sih tidak ada bersabar. Nah, kami yang rumah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayat yang dulu tu sampai nanti nasari sapu kaum nasari sapu katiti nasari saji paulu sana nak kapal lo saja kita tidak kemurtaan kesalahan itu nasari ayat mana ni nak apa pasal saya harus nak apa balik harus nak apa dulu kapan harus nak apa pergi berdama penuh seberapa saya mana ni nak tu ini bagi apa penuh dia kaya Abu Buh, seperti kita Buh, kedua doa syarat, nak Abu Buta pernah, nak nikah sasaran. Tiga dia kaya Abu Mabu Tatao, asal tiga nak dipakai teman kita sama ta apa nono, kalau tak mulu pakai apa kata, besar itu mulu. Nanti nawai, akhirnya nak kita tabibna, nanti siapa makan? Besar ada mulu jangan oka, seberapa jauh seberapa. Ayamnya semua dia kaya Abu Buta namanya kaya. Yang dia sebagai guna dia sebab kedua wasiat. Tiga negara ini kaya. Tiga negara ini nama semua kah? Tiga wai. Tadi kaya tak isi dalam usia bunuh. Dia ni wala utala bunuh. Kami akan banyak kan. Nawa kema kalir sebut tak amu sebut nawira rumai lain. Tiga boleh lupa apa? Bukan lupa apa lain. Nanti dia sebut dua tanah kaman. Nak bunuh. Kami akan lalu. Kami akan lalu. Wala nata kalir main. Weran patah kerana dalam apa yang kita Allah. Nah, sebelum pernah yang mana ni nama kawan atau perbedaan. Ia sifat dia. Ingin ayat itu dengan sebab doktor atau apa pernah doktor. Allah Akbar. Dia tu gimana kita? Nah, bagaimana ini nak bangkit miuran. Nah, kami itu komoran. Nah, dia berlah Nuh alaihi salatu wassalam dia kaya baik. Dia baik ada kasus. Nanti namanya tu akan mabuyak mengitkakan Nuh, mengitkan mabuk, dataru dengan semua sonoka, mengitkakan. Nanti nama itu kaki berdunia. Ini hadir pada sangka kapal anak angka masyarakat. Nanti nama ayam apa mana kaki sabta
judi, nasana ko pumalik sa mga puro-puro, dahil mananya, nagkasangka pa ko panai, din ang katawan nagkasangka piyapan. Natila kasangka piyanan, natila, usaha! O ba kung mamalik siya nga namin ang puro-puro palaw? Natila biyatin mo pa. Na kung nakipamanigang ko tapos siyang kapalang ng akawin niya, suwate labot ko mama, ako po niya niligaw at nakagin ko po kalasyon na doon ito sa barpuno. Nakagin ko naman ito, namya kalasyon, namya kalong kumpanaw, at itinbilo ko na nawatera, igiro niya naman niligaw at namya kalasyon, namya pangin sa panaw. At tutulungan mo ko besyo, namya kamasyon siya po talagang ko tapos ko yung pinuswang niya kala. Nakinuha niya suwate, nilipuro niya, kagumabos siya, namya kamasyon siyang kalandir. Tidak dia mager, ini pura suatu masipin ya suatu ayat. Ubah kabiti, namanya kamu sesuai. Ini pura suatu ayat, namanya masuk dunia. Oi, ini pura suatu. Oi, nak ayam mana ni nak kita sedang. Itu kerja nak kita itu, ini pura suatu ayat. Nak kami aku teman sunnah pasal dari peladia, nak unia aku suatu ayat, nak unia di dalam seni dalam ayat, nak ini dia pura suatu ayat ini tertulis nama dunia. Allah Akbar. Na dia nak menerima pulau sa alaman akyama. Sa alaman akyama, na pengiruban di sotau sa meron tinggi ang neraka, na asal kalisan yang makan neraka. Datang kasih orang terbuai. Na dia nak, yang meralas sa mga nabi. Adam na niyalasay, na si Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim, tanong ini syubat Allah at tapang Ibrahim. Pagalero na kaya kibulag ng Allah sa karuman niya na nagkaka. Kaya kibulagero. Khaluwa أن يتقون الله سبحانه وتعالى نبيك قربان المشروع إلى لنا قربان. إخواننا أن يتقون الله نبيك تقوم أقوي أقيم نتقون أمر لا نفسنا ما تقوم. لا من المرء نتيبه لا من يتيم يتيم لنا. نسنا بلا يونس سنا بلا أيوة أنا أيوة أتوني نسمع نتيبه أم يتيم نبيك كسر نسمع نجاني نسمع نسمع نبيك tidak bakal disembayang na suwalay ka na niya totoo. Nabiba niya totoo. Nabi masyari. Berniya ka sa sabengnya. Dapat naman ayaw na nila siman. Sinilila niya suwalay na suwalay totoo. Dapat mga meron na ipanisibay sa naman nila Nabi Rayo. Nabi ako mapasiblis. Tidak bakal disembayang na suwata akatanong ataw kung may nanong niya tayo. Na suwat yun niya tayo. Lagi manisibay sa Nabi Ayub. Nabi masyari. Nasi Iblis. Bahkan semua nasobat atau awat akan mengenal nyata. Dan ini ustaz yang matai. Nah dari makasaran itu tidak dikasih bayar. Nah sekarang mengerti. Tidak dikasih bayar. Mata malah amangan di desa betul. Apakah yang betul aku nama ruannya saya ini? Betul. Nama ruannya sehat yang nasional. Betul. Nama ruannya sehat. Nama Mana ada bahasa mana nak falasnya. Sana nak kata istimewa. Inapo dia mau dibagi macam mana dah? Ada pernah berusir. Nak tahu? Pakai nak tahu. Dia mau dibagi no. Nah, yang nak mahu ada apa? Lagi nama mata lima malam tu sekarang dia macam bola masjid. Macam mana ada yang buat dia terkeruan pergi sama nama mak. Sakit mana kat kawan? So sudah tak bilang nak pembelian yang bapak menutup ada di mana sujudnya kanan. Allah. Allahu Akbar. Namanya musyawarah udah diwafirkan dengan biaya ya. Enggak beli yang alawai mah. Allahu Akbar. Tiga masalah ni, apa tahu ni? Dia kesana anak kita belian. Pagani beli satu Afrika. Pagani satu Afrika. Dia operate pada 1994 or 1995. 1995 to 1996. Nah, itu beliau nak bisa tabasa, yang terus, besta tabasa. Yang rumah tabasa kami, yang mereka tabasa sini yang mengiba, nabi mengatakan nabi itu, nama kita dia orang amalan, ia kisah kami dah dibayar, baik maghrib, dalam bulan. Nah, ayam boleh ditafsirkan na yakin, mau tak apa ada yakin Allah. Dia ikan, dia abad ikan kain untuk Allah yakin. Nah, ini dikamai, nah anak yang dimaksani wala masjid. Aisyah kabel pengap terlepas balik dari rumah peta. Dah kami ambil rumah apa itu? Allahu Akbar, mata mana awalnya di gedita. Dan itu dah betul. Nah, bagi pemadai setiap
Digarudut ka na kanay asa Sapporo. Siya baka sa Sapporo, kenapa ini itu siya kira na di Maguala. Napa ini para pemerintah. Nakagya ko mga sabi sa masjid. Dali niya pada dia jimbe yang Madrid. Ayat tapeke na yakin. Dali begitu macam. Na foto siya dia tu kiri lawasai. Di Basmaru lagi pagawdasan na ditipu sa lawasai. Dahil ko pa kalugar nila di Ronia. Di ka na mana yakin. Ayat tapeke na yakin. Foto ayaw maalamin na kailangan na sa manusia na maalamin ng kotakati. Lalo na pangganapsakan na ka na matiga. Inong tigraan na ninyo marka ayaw maalamin na balita. Na nakatigra, apya ayaw na balita na niya ginawa pa. Na kayo na ginawa pa. Na tigil-tigil ang kalan. Na daan na kaya maalamin na pangipawan tuloy ka pa ang pagkatalian. Dan nakakay pa. Tigil naman na. Ya ayyuhalladhina amanu إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا الشحنة والأمية مراتيريا نعير علينا من الثاني مرقر وممتاو أمام قمر ترساتتون نادعني وقيقا لما قيقا بس أن تبير خنو أن من يوم تتون نادعني وقيقا دانين Jadi aku masih dua ya satu di mana Muntu sila daga isana. Isa juli bina dijani panangin na pupunawan na singa Romania. Nada na kapakari aksa. Aginawa pa. Abang tiga. Aduh. Tiga sampai dia berkata. Oh kaya mana niya na anak. Karena mana namanya ilai kau. Oh ada kakai pa kaya mana kapakit no bidakan dari orang tua dan kakai pa. Ang matakan. Ibaratnya dengan saya dengan lagi di mama itu dia nak apa? Sudah ada tanda amal dan kajian dia apa dia apa kita. Mana arti? Ada mana tidak ada masalah. Ayah punya ikatan atau ayah maknanya na itu apa yakun abarahkan. Na atawadu. Nauna apa ngadi berbagai. Bersama ngadi berbagai. Na digang kawal sama dia akan. Malantas kayakan apa ngalim bodoh? Oh, kenapa ya karena apa ngalim bodoh? Dari waktu ada apa? Nawalan terduga. Atau nana yang ngalim bodoh apa wanda? Ada sih nana apa tanya tinggal. Lalu nanti apa ngalim bodoh? Ayah apa ngalim bodoh? Napa kadero nak tuh nak sabi nama mas papa kelai. Nak tuh nak sabi nama mas papa kelai. Tahu. Ada siapa? Kenapa betul? Pamaka ayah kira atapnya lagi apa mulai tiba. Nanti mana kena kepada mana kena kanina? Pamaka ayah atapnya dengan ini dekat maka tak usia. Maka mana kena kanina? Oh, nasabar salillah paling Allah. Lillah kita tahu siapa. Insyaallah. Oh, dah tadi lepas kerana syahid seorang. Lillah, mana? Basta yang beda berkata, oi, nak ukur nak apa kasamuna kau, oi, nak naya nak ini kan semua yang semua, ayah mana ni, nak bertamu di kelas apa bawa nak terima kau, ayah mustuna, sekatan wajib berdoa bersama dengan apa kanan, jika pergi waktu nak nama kerana dia dari ini, nak apa kanan tak amang itu, asal bawa semuanya sahaja tu, asalnya sahaja mahu, mana kau? Nadikan mata di dalam masalah tadi. Ayo kamu nak hidup tadi pakai airkan mafia. Kau kata kau siapa? Atau pakai airkan yang apa? Asal dia bawa dengan mami ada kata najib tisu anu bermata. Jadi kau macam tu bawa. Apa mama baru aku mama berdaya yang macam tu apa? Saya baru. Tadi dia biar dia dengan dua syarat dalam ber. Unak ni mana syurah? Nama kami di Bungkulu Wata, awam syurah nama apa? Nama dah ada mana kalau Nama saya sudah sudah sama dia, kami awal. Nama saya sudah sudah dia lagi kami betul betul. Ibu nama ini dia pulangan buat mama saya.
Kami kada wate kami kada wate na mura para na matinga Allah. So ayam maknanya na hindi siya pagpilit. Bandar ka ang ginawa akapangan ni Bapak. So Nabi Rano, yan. Tingnan man kunna fi falaysa bimutakabbir. O matagro ka tubuno adyang ka ay magtad da abang akiho. Da abang akatakan. Mga lima ba ang pa. Pagalang tubuno akarin asada abang akiho. Na a'tikad asya na pagkagagal ka adikali magunong sa kami. Adi man ang akapangan sa kami na pagkagagal sa kami. Matang wala kape por mga aga korni ka mo na aga Amerika ka na nilikte ka ako tudo ka sa kami. Pag iba din mo tara sana siya kito mag-Amerika na tudo sa kami. At sana naman kami naman. Bigla na tumara ko na niya pa ko. Sabi na pala na kami napakaw na nakala, di ba muna? Napakaw na nakala, di ba ito ako? Talalaman na yan, abi niya. Keso para mabuhat na palakan. O, okay na, ano mabuhat sipato kami, nakakaba sipato sabi niya wala ng tagiyo. Ano na sipato kami, ang iyakapya-pya, akan ako sipato sabi niya wala ng tagiyo. At na sipato kami, na di niya nakipakatal siya ng siya umiyan. Di niya tarmasin niya sa kalani, niya tarmasin niya na, Abe! Ay naiptero niya kainayan na, Umme! Tadi yung kaamran na, pangatatarsik niya siya men, na, adi rumaya. Kapag ka niya punya, ada pala nila, nalimang mo! Na inakomento ka na, pangatatarsik ay nakausya mo ako, ay naman ka na, bibe, oral, ay do'y katakulay, bapiraw ay nako, oruan, uli na penengan, nasa ka na, miya ka na kayo, napakatatarsik na kasi nakausya mo ka. Ay naku namatay, siya na ka nagusya mo amin, na uman ako tuwan na kanabamatag ina, kay inakulay, amakulay, bakong ginawa ina, ay kapagkasurot ya ka na inakulay, amakulay. Ina ko pagigil kami sa Marinaw, dapat mawapat, dapat tido yung Marinaw, dapat mawapat, kami ang kasapulong na yung bisa na kung nagkapatay niyan. Nagla amin nila ka namin, inamin ako, inakulay, tiga ka na, oras sa kaniman to, kapagpakain na kan, inuso mga tawa, alin na narat ninalok siyan, na panalamating ka sa Allah, kapagpakatalo ka sa ina, napagpakatalo ka sa Ama. Namiya kayo siya, minigil kami sa ulit, namin ako, inakulay, bukod niya muti, nabasi kami inakulay ka na. Namatawa na kami nagsukya, pero tagino ka nagsukya, mamala ka na. Tiga ka na duwina, yung tatataka na doon, na duwina, oras sa kaniman to, pagkatalo ko siya inakulay. Pangalinta ko wala inakulay, pagkadong mamuhay, manaduwa mo na kayo inakulay, oras sa kaniman to, pagkakain ako, hindi ka nagkar kami na, hindi mo nagpakain ako. Nauna ba yung kebnaran, naptili ko daw, napagpagasiga daw, na din mabutero. May tumataman, at yung pagkasapo na ko doon, na doon mga talo inakulay. Ama na pag inakulay na kanina kapag adikir. Ang giro ko sa nakawataway na kulay. Natatatranganin, antay nakalim. Bubuhan yung training. Kumabot matanong. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Adi, apa nga mo? Kado! Tiga ka na miya kalagag na ayaw na miya kabin. Basta gani ko yung mga pangayam na dagi berpa. Ako so tepon Pablo. Nakagaya mo tepon na mo tepon Pablo. Nadi na madagang kakapta na matuto. Mabugiran. Na minita ko na kaya buwat na mo kami nga nasasati manasati piwat ka paganay. Mo ni. Bakit ba? Akalo sila na uswata yan. Banda kayo kaya banda ka kalaw din. Tinapya kami hotel. Dunia na kami lang ginawate. Nawakin siya ng kwa. Naina ko sotra ka na effects. Nawakin siya ng tago sa oriyan. Nawakin siya ng kulabi ang paganawan. Nasusurong na siya ng paganawan na effects siya. Tingnan na inaw. Mata na nga mga kami nga piyaso. Kami na mataw siya mapiha. Wakan siya naman nila ako. Pagi kumadal sa hotel ko. Hindi niya siya ng effects siya. Namiya siya sa oriyan. Miyali ako siya na. Pupransis siya. So niya namun tulad piya sa una. Aswerte nakakapta niya sa manong pinataro. May karuman ang gata. Ikaw na mata niya po mga kami. Allahu Akbar. Na Antoni kadu ato sada abang kakibar. Basta tuno amatagur kanan na abang kakibar. Na al-aqlu ma'as-sali. Na pagkagagang kaadikan ni pagkatuang kuwata. Marahal ni pagkatuang wata. Peswata ka na pesmukaw. Naburo ni kami ni pagkatuan na hingatan na wata. Ora, ano ba? Pangampura na para sa
Agin mabigil ang naman tabi pag pwede na magagawa na nakamasay makapasal man ang matot na. Batan mo pa ako. Ano mini pagagawa na niya itrita mo ba? Manok na sabi na po ni ang target ng option. Iya na tumaray ang ako kurban niya yung subala lahat na. Na puna ka magagal adik ka dinga kay pagatuang syawatan na akibarpa. Katalo rokobul himar na pagkagagal ka adik ka di makakugas sa ito ako. Yung taki marang sana man siya matuna ka pumoto-moto. Kapal basta magagal kayo na akibarpa. Kapal na doon sa sufu na diyan ka na kanditar sa amanan niya na anak karunurunot yan. Madagal manigila ko na opunya naman sa mga na yan. Litan yan, natiag niya. Uli na yung pamamagay niyan. Inagkarawan siya mulutak. Katigyan na mapateriran na di ako pag-asabit. At as kami agkaroon, na isa niya biligat kidawan na di pa na makukarang mga mga bangalang naman ng Roma. Isuba ka lang siya. Yan. Isulot lang. Yan natin yan. Namatuna ka na tatago niya kumalita. Sulot na ka niya, kakalong niya. Kasumabu kay subaya na tayo mga baya, mga bilantadi, ang mga marapatik na dinan kinakabaya o ba kapag kaya ako paruman yan na bali mapaya. Bayanan, isa na nga, ba ito man yung mga bayi? At inyo pa kapalong sa mga karuman niyo sa kamasaya kung mapaya kapag kaya. Ito ka sa mga ng mga bayi. Ay kung ba, may kapalong siya, paano na, may kapalong ko na, may kapalong siya na mga ikaw kasi mo. Hindi naman. Yan ang sa pagmerdima, hindi ko magkakakumang, asya may kanya. May mga malyaman na, may papasipan, di ba na? Mayroon ng binte naman ang buka. Namatawa na, balikan nila magbalipat. Kaya ano ba may kapulog siya mga mga, kapigyan, ito nila ba ang isasasya na nagkilipatan ka? Ito na, nagkilipatan na! Ano? Ito na! Kasi, sama na kabulan yung kaya, isip sa kwarto. Ba't natubili na ka? Ba't ka mga trapulo mga kisikarma? Kaya man ito na, kaya na mga pinaya, bila ka na, kaya siya na ka na malayos. Pwede kailan na, Allah! Bantang kita mga kapamulong. Pwede kanya magpupunta kami na, mama niya. At ina mo ganyan, pwede siya na, ina mo ganyan na mga terbiya, na api ang buwan kasi nagkasaw na, sa pamanasa katawa, na di siya na bisunita. Ay, ano ba siya magumasa? Bisunita. Iman ito na niya din. Dahil bisunita iman ito ang magumasa. Ayan, ang magumasa, iman ito tuloy mo siya rin. Namanya kan lagi di panungit, nah, kumangin karinig. Nah, di nama tahu na di dikaji-kaji ke karman kaabay, nah dikaji ke karman kaabay, karman kaamama. Yang mana pada kalimat tu marbuda di kapakamda untuk karman iman. Agi ada pikir manis sa pembeli apa makainya, apa pemahamannya. Tidak ada lagi pikir di karman. Dah tak tahu lah. Buat kepikiran main berdoa. Kalau kalau kepikiran mata na kaya mga niya negra, niya kaya siya na natrumay na pulag siya. Sabi siya na sa mama. Tiga nga ako ba pag-ito lang ako ron? Tokumak, tinggal ko nga mga tulak na anak eh. Tinadigan mga pulag. Tinadig, basta. Yung bulag ka din. Tigo ba bulag ka din? Bulag ka din. Kumamapay na lagi bulag ka din. Lahat kumamaya kami siya na karakano. Nada ang kalwa ba din? Balik manulan. Namakabalik manulan. Natalawa napamimikiran ng manis sa sopan niya sa mga bundong na ng mafia. Na uri mo talabawin na kasi ka naman nakakali na katula. Ano mga kapil mama? Pinawag kamata mo na at pinakul. Kaya pagkukulo kami lagi mo mga masal talabawin na sabi siya lang mo ko man. Nagkakata siya. Pinapilmahan. Pinapatawa na yung magpilma. Yung mo armado ko ba yun? Tawa na bibiyan. Tingin ang iya mo musul katam na ang kanwa ko hindi kinapiyaya. Ito siya na kanina ko siya mga nagsinan. Basta at ilaw siya, nasa kakar kami ang mama, hindi magwala, ay, hindi kaya pamakapatong nila kwarto na. Doon ano ko nagtigil ko sa biwata, ay mga pala, pinagin niya kadang-kadang na kami. Nako sa mga pala, bigyan niya matay sila ng mga doksabi na sila makamulat. Pamanaswa, kisyukir rumay na kailangan na di ka rin makasibara. Kailangan na di ka rin makasinabukakan. At hindi mo tarapado, nagrama, doktora na ikaw, nakumata na. Napuntung na tanaw niya mo, may nakatir. Napuntung na ulit na nakatir. Tama niya, ma. Allahu Akbar.
Bani mo to, aman beraksi karumang kamu bena. Tidak pernah kamu mama. Di kaki bagaimana? Tetapi mungkin sebab nama, dalam sebab nama, maka pulang sila nak kerumah. Umasih dalam mobil semua, niat tiga sama mau. Tu mama sekali niat tak. Tu mama aida. Bawa saya bawa niat tiga saya mama. Lima puluh mama sekali tiga aida. Aida ada mata terdalam niat tiga mama. Tu mama sekali niat aku aida. Agilah putra ini apa betul mama? Wah, tiga kali mama bawa juga dicerita, dikaji pamaneka. Apa yang jenis suara kamu bawa? Tapi dia bilang kanan. Beda kamar pada tabat dia aku bawa. Au, dia bunuh mama. Dia balas sama diaku. Andiri siapa? Atau mana aku ambil jadi siapa? Ya, aku orang tengah. Benar beli mama yang orang mana kira kita? Ada yang harus kita terangkan di mana? Allah. Dia bilang apa baik? Kata mama ada tu, kata mama ada di percaya. Nah, ayo maknanya, nah ingin akhirnya kita sekarang awal kaki. Wah, kita masih bersama doa. Apa yang bagi namanya? Kajian sama nabi, sama nabi, kata nabi. Ayat dia begini, nabi akan bunuh malu sudah ini dia akan kita. Itu kan mau mama surga. Yung tahu benda itu sudah disikar mana nama. Dia tahu. Panglingkan itu mana sudah kasatra. Jadi mana pasapa kita mata satra das kami mata itu. Kalau kepala siapa atau apa punya ini dengan pakai pasatra ini namanya. Tersuruhnya putra. Nah, tanda tahu satra. Apa? Dia sudah dia. Nafsu musyawarah partai dan akhirnya dari mana dapat? Tapi ya Allah, dia kami yang terbaik ada mau bersari mau. Jom. Apa kena fatwa ini? Allah. Dari Islam mengabai Abu Barakatuh Allah SWT pemana kau yang milikku. Tak masalah mana Abu Barakatuh. Aban balik ke tadi ada taruhan Abu Barakatuh. Berusaha kita lakukan dengan cara mengatakan mengabai. Ini yang manusia Pak. Angkat di mana? Anak baru. Kata dia sebut nama kita juga dia apa? Kau gila. Kalau nanti apa masalah itu? Anak dosa. Apa kerja kiberkah? Ayat dari kabar tu Aisyah. Dosa kau berakal. Nak al-amru bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar. Nasu mama kau apa sungguh sama dia, nak bersebar sama rata. Bersungguh sama dia, nak bersebar sama rata. Upun kabar yang dinawangka apa sungguh sama dia, nak bersebar sama rata. Nak pendekah pun tahu kabar apa yang diberwala sampai akhir apa. Ayo sana, ini ada nama tersebar nak. Obakan kebinasai. Nah, ayam mana dia na terlupa. Nah, obakan kebinasai kasar terlupa. Nah, pernyataan apa? Man ra'a minkum munkara falyughayyir bi yadihi. Siapa tubuh Nabi, ama khairkan samarata. Nah, alimani. Nabi kata benar. Nah, alim nak kau nama mereka terlupa kau. Nabi kata mereka kebinasai apa? Nah, fabiqala bihi. Nah, bukan untuk pikiran adu tumapia. Wazalika ad'aful iman. Adu miakan berdua aparat dia. Bagaimana dia sumpah sama dia sebar sama rata. Ayahun al-kalimah pemabayakun abarakat wa Aisyah na al-amal as-salihat. Na basta adika di makan gelok sabar ko kapatid apa naman ni Allah abarakat ka. At yaskanu mga Fatima, niya kasi similar kanu. Yaskanu mga barakat insyaallah. Ano sebab? Na miakan gelok kalok man sabar ko ka amal as-salih. Amal as-salih. Nah, dia masuk limau nama masuk. Apa yang betul? Dan dia masuk nun. Tubuh Aisyah. Khamsatun batinah. Nasuk masuk limau nama solat. Adiri. Basta mata ko kaini nabigyan kawala sa akala niya kapya. Bagaimana? Na at-tafkir. Na mapasangkay ka pamimikiran. Pamanang puto ka pikiran ka Allah.
Kape pikiran ka ko mga kaadun Allah, kape pikiran ka ko kapakalaw paratian ka ko Allah, kape pikiran ka sa duman ka ko amapiya o mga wata ka, kape pikiran ka sa mga piya ka ataw, na penutus sa bara akal ko masunan mo. Tafkir, ayos ko na igir ako pemikiran tanu sa Allah, na ayah pemikiran tanu na sa mga kadir, karena hadita ka tarong Nabi, la tafakkaru Allah, wa tafakkaru ala khalqihi. Ubani utubu Nabi di pamimikiran ng Antone rupaan wallah. Ana matanian, ana tangilanian, ana ngalian. Di! Uy! Ayat tubu Nabi pamimikiran niyo na sa mga kaadnian. Tarawna nga bi gair amal. Pagkainin niyo tubu Allah sa langit. Pagkainin niyo sa langit ada abanian pulos. Na di pamimikiran ka. Kapupagalan sa paratian ka. Alladhi yuridun nahara fil layl. وَيُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ. Ayah pamimikiran naman na andaman ay kapagkadong dunia. Kapagpakasyon din Allah. So doon ko kagagawi. Napagpakasyon din Allah. So kagagawi ko kadadong. Kaya so ko din mo ay pipikantan ng kapagkapita ay kapagkadong dunia na. Ini ang kadong. Naswan na napiyakasyon din sa kadadong. Ino kagagawi. Napiyakasyon din sa kagagawi. Kenapa nak kisah guru? At mula malaikat. Baru nakasubis kan makita. Malaikat berbalik akan bagi-bagi. Namun apa yang bukan kedudukan nak kedudukan na? Dah apa sih bukan asayan di dunia. Timothy walau nak tahu sa dunia. Nak sila ni mana ni? Nak pakai dunia nak dia magaga. Nak pakai dunia nak dia pamana makan dulu. Subuh suam nak ima kagaga saya. So masa sains na era na sains. Na ayaw ko na kaya dunia nak tumingar ko sa dunia. Kasi ko sa dunia na penting. Na amay na tigramay. Na dia Amerika, dia Britain, dia Jerman, dia Saudi, dia Qatar. Na siyap man ki pantag ko anuman, narong man daw dudo. Na Amerika na kibigwitan ko kami ngarap man sa dunia. Na dia mo berat ya sa dunia na bapentingar. At tigramay grama do minino. Di ba grama do minino? Na kibido grama ka. Ami ang gilo sa taka, ame minino. Bing berapa pangolo ka. Agi mo na pindahan lagi minino. Nah, penuh ketinggalan matang wano di mana magdo makatingrian. At yamin mga magagawin na tingnan na mga taka patakano man. At tingnan man sorry no man. Napamanga sulunya na pure ketinggalan. Na ketinggalan mano. Na matinggalan man ng dunia kap kagawin mo. Na si ini tampar sapor waji araga tagu di arano. Na miya pumusir kata araga tagu arano. Atau ini ngeruk man kasih dia tampar sapor suraga taguran no atau ini biasa tanu ati tamas sa limapit na nang tanu pedang karya tadi orang semanto alam na gunong na di rumah ni matang bata opa ma kapyurap ketinggal sa dunia di urang berarti ya kalau mana ketinggal na naman ang tayo na liwata sa Quran fama mata'ul hayatud dunya illa mata' da akaw yung kudunya ita sagar na naman na sumasagad na kana badi titingan-tingan ra madami nga pala nakaw di tribu ay Mustafa Petro siya nang nubuli na sa mga bugoto bay man tugan tamo siya sa mga bugoto ina ko bali na pagala nga siya bugoto sa mga karsada na di pula hupa so bendunga tribuna teremon awakan ng lupa awakan ng langit awakan ng kain Petro siya na bay man tugan ina ko bali na tama sa mga totoo na biko ay budaw may na tumaya dia kata ko siya kay magsuto na ihadwa kan magal ihadwa kuna bara akat tu Aisha ko masrulun na al-ibara na sutaw ako kuwa sa tuma ko batay kuwa sa tuma inaw miyatay siya kito na sa kumani pakatundugon miyatay siya ani na sa kumani pakatundugon pagkuwa ka sa tuma inauna kangudaan ako bagwa tawa ko muli na imanto na piyamagapuan ako na diyan ko to kapagkuha ka sa batad kapagkuha ka sa ibarat ka batad na penutur sa amanan niya nakalantas kay akan abigan pangwalaw ta'ala ayaw ko na ikatalo amalantas si pamikiran tugo Aisha si kumasrunun na istiqtamu minazzunuba inauna katataguan ka sa kanakudusan ka inawan naman ikipagawa na ko sa kanusan ya Allah ino ko biyan iminar ya Allah kau ba na lang adusan na
Papasangkala ka na panasangkala ka na ya Allah. Umang kasyumeng na di ka ditubat ko Allah ya Allah na rinayakong ka ya Allah. Ayaw po ba umang kasyumeng sa tahyo. Nagurah ka na kasyo Allah. Gurah ka na kasyo Allah. Namun naman na kailangan na ka na pagpagapas ka ko Allah. Agi iman to na inuwi pa ka tayo masot tabang siko. Tabang Allah. Ada tanong ba tanong kitali ko na suwana na tanong kalipatan tanong sa Allah. Inu tanong dito pong igira na wilakatan na magapas tanong ko Allah. Kata susahkan na bante wala igira ada na minita tanong mga wilakan. Na ayat na pagpagay na suwan na kanada anak ko amanan na pagapas ko Allah. Kau tayo sana ko sa namiya po sa Ramadan na tayo sa Ramadan. Na sunjuk ya po pero. Sunjuk ya kutumeron sa puasa. Namiya sakit ako din. Niya kada bisolan na mga ibon. Ayaw po pagkakanak na amanan niya na di ka dua kasaridut ka mababas sa naman. Kami apa semua ko. Oway. Na din na kami na kana kuma na miga. Nanang tama na. Ay po miya pikir ako na tiya na ya Allah na sabi po abulong ra. Nawa ko siyumbe, namiya pa ka siyumbe, namiya ka pasada ko na sumi judo. Kada ko pa nakabatan na sumi judo. Nagumiro ka po ng Allah, ya Allah, ya Allah. Abiyan lang na bulong ko duli na inuminakan. Na mo niya kung kabubaka bagrayan na nag-abalang kamabiyak. Namiya kaysa natutulong na ko na bitatagi na bakal. Naaalibot na ko ang kay amiyang makagadugadong ilawa sa diya kong kaya parasiran. Na diya ko nang nipangingipon, na diya ko nang nipanawaran. Nakagya mo makanawa ko, na inaon na miya kontod ako, na minintruto sa ating akan, na miya kakanda ko dyan, buti mananakatan na sa gila. Tiga na inaw, bilungan ako Allah. Miya kay siya pa na diya mo tawatangan, mitatapi ka nina ko paganip mo, tiyan ang takakawatangan. Ay, takakawatangan na ba yan, mababayan nars. Ayun po, pera ka na bante, wala na walo-walo puno. Nakota violilit sa kanya na alas di siya gagawin. Na ayaw din na kiyati abalilit na tama sa pagalas di siya kapita, kiyati kapalilitaw. Na Panginoong siya na hospital lang ang siya na mga basit hospital lang nga. Nabiyo mo po ang ginawa yakin. Ang pera ka walo-walo puno. Nawag na kayo mapikir at iyan na magapasa ko sa maskin. Nasumujud ako po. Nasumujud ako wala na gumiro ako ni Allah. Nasa kaimakatatangan sa niyo ang kanamit na tapyaran ni Allah. Ya Allah, napakabuwata ang kasanurman ni Allah. At dito na dito kita kaputayan. Nawagawa kayo, na magagsaw sumadak na tao. Iga ka na niya pasan. Miya na karamang na yun. Nawagan siya, mga mama, nung ano na magagsaw? Dagi, kasi karumanan, may buwata. Na matang wala kami kaguro ka po din. Asal ang magapas kakwala na tabangan kawala. Ay manaawida ka na, bulimya siya na ikatanong. Ami ka na awida ka na ka, nadaan na ka, hospital, pamulungan, nakapamulungan, nami ka di pa ka bangat, namaranap man, nami ka di pa ka bangat na. Itarmang iwana. Niyan ba dyan? Ay mana rin, napi, pag-hospital na ka, sumabilang na ya Allah, na pag-hospital na ka ng kawata ka, nabulungin ka ya Allah. Sama pa na ka, nakapakabagriyan, nadaan ka matres pasin sa Allah, nami ka pamangani ka sa tabang si Allah. Baru ito siya matua, niya siya na anak siya katawa mama. Di kayo, tiga buat yang lalu, wana ko sa medico. Ina ko sa medico lang yung makalaga. Wana ko tiga, pwede mo lang lang itin mata ulit. Ginawa yan pa. Yan lang siya para mas bago na mata. Yung mani siya na tutulong. May kapala siya man na magiging sa medico na niya atulong mo. Hindi ba tayo sa medico ko kaalakat ay yaman yan. Yan ano siya men. Dali! Ano yung medico lang yung makasama? Tinakatanag yung masama na nataan. Nari mo pa nga parang lang yan inuman. Inuman na siya. Damati na minilit mo yung pukasi. Ina orang kalau cuma kita amal mana tidak tahu dia masalah ni boleh apa pun ni ya habis ko sakit. Namun ni dia suami ko le gumta ni mo buat ada mana. Buat nama terus sini nama. Tadi dia suami ko mati nama ayam yang mana sebab tahu. Nama apa tahu yang begini buat. Ada apa nak buat dia nak bagi mana sebab tahu. Asal ni asal ikan. Ada mana ni yang mau oleh penjualan ni kita dia penjualan ada penjualan tahu Allah. Ayat ikhbar al-khawf min Allah Ta'ala. Basta pagbaga sa akan ba nakatagong kasakarat Allah. Dahil ka na kayo kami sa Allah. Ikalima na tahkir nas na di ka siyenta ang ginawa ka. Hindi tinakang ginawa ka. Patrino na kaginawa ka pabatya sa Quran. Patrino na kaginawa ka kukasimila. Patrino na kaginawa ka kukapalawan. Patrino na kaginawa ka kukatahadyo. Nakaupo na ka sa namalayaw langon-langon. Namibalik ka abala akala po kasunod ng talaga sa Allah. Saya mana yang mengenai Allah berdasarkan Allah yang seminaryo na tataros niyo na insyaAllah.
Ayam nama dia berbenaskan kan mga padi mga baya. At hindi ko na si Panwa usia na pamilya berperkara dengan sumpah pamanatan at ginawa niya ito ganyan pala di rekaman niya ng pangsugot at jadi disuko. Nah, penebaskan berdasarkan Allah SWT dengan antara Allah sampai dia makan bertemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قال رب ادعوني استجب لكم آمين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أرحم الراحمين يا راحم الفقراء والمساكين. اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك ربنا وتعالى ولك الحمد على ما هديت ونستغفرك ونتوب إليك. اللهم إياك نعبد وإياك نستعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب آبائنا وأمهاتنا ولجدنا ولجدتنا ولإخواننا ولإخواتنا ولأولادنا ولأزواجنا فإنك غفور رحيم. يا الله وصلت يوم قلبكم رجعك منك لولا يا الله معطيك منك لولا يا الله فجمعون إليك ربك ثم نقسمين ثم عمامين وعنامي يا الله من لقيت يا الله شوي ويبني منكم أنت قشم يا مولاكم وقبير يا الله يا الله وأنا فقط من قرقم يا فتنة المحيا فتنة قوية يا الله نفق وتنمت يا أرحم الراحمين. يا الله نحن ربنا قادرا يقلبك شواب منك نفقنا قوسك منك يا الله نفقنا قيم قوسك منك ونرسكك حلال يا الله وأن ينفقك وبمنك يا الله يا الله نشكر لك بما قبضتنا فقرأ يا الله شوف ما سسلكت لك بما قبضتك يا الله وقلنا بمن قدرك يا الله هذه سيسي من يا الله يا الله نقول يا مسوق بنيا أسر من شربك يا أرحم الراحمين يا رب تيموني يا الله بارك يا الله nanti تيمون بارك لي وشربك سبب سنة وشربك يا الله. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah pada saat